U glavnom jelu Faruk Lončarević o svom prvom igranom filmu, porodici i televiziji. Zovem se Faruk Lončarević, imam 31 godinu, imam, ne znam tačno, vjerovatno oko 80 kila. Najviše volim da jedem pločice od soje pržene i bavim se režijom. Da, Mama i tata su moj prvi igrani film, u stvari moj prvi i kratki film, pošto je počeo kao kratki u profesionalnoj produkciji. Znači, ja sam scenarij napisao negdje 2004. I on je onako stajao, obično se kaže u ladici, ali sad to stoji u hard disku. I izašao je konkurs, prijavili smo se i to je onako sve bilo završeno u nekih par mjeseci, što je stvarno rekordna brzina. Znači, neka sredstva su nam odobrena, što je bio trećina budžeta za kratki film. Međutim, trebali smo sada da tražimo ostatak novca, ja sam to prekinuo i odlučio da odmah počnem da snimam, znači negdje krajem januara. I onda smo snimili i kroz proces sam uvidio da materijal, a i ritam dešavanja unutar filma jednostavno ne odgovara kratkom igranom filmu. Znači, čisto trajanjem dugometražni film i onda smo prepravili neke stvari, dopisali neke scene i za 5 dana, kako se na kraju ispostavilo, snimili smo dugometražni igrani film. Kao što su se sav sistem vrijednosti izokrenuo, mislim da se porodica pogotovo izokrenula. Posebno porodice nekih urbanih, nepretjerano religioznih, socijalističko, tradicionalnih porodica, kakve su možda bile, ne znam, 70-80% porodica u Sarajevu je bilo tako. Ta izreka koju su ljudi za vrijeme rata izmislili da te niko ti ne može nauditi kao tvoja porodica. A kako se raspalo društvo i onda su te osnove na kojima je ta porodica bila zasnovana, koji su neki osnovni moralni nazori, se prilično raspala i onda su na površinu dospjele te neke stare zadjevice, neki sukobi koji nikad nisu raščišćeni, ali su bili, jednostavno pređeno je preko njih zbog porodice, što je najnormalnija stvar. Ne zamjeraš ljudima u porodici ono što bi zamjerio nekom drugom, zato se zove porodica. I mislim da taj problem sa komunikacijom je najgore prikazan unutar porodice. Pa sve ostalo dalje što ide je samo na neki način odraz tog poremećaja sistema vrijednosti. To je bračni par u stvari, tu se pojavljuje kćerka u nekim tragovima. To je porodica gdje su ljudi zaboravili da su 50 ili 60 godina živjeli zajedno. Niko nikoga nije prisiljavao, znači to je bilo određeni slobodan izbor. I u trenutku kada su se neke stvari drastično promijenile, kao što je zdravlje oca porodice, da je žena koja je paradoksalno tih 60 godina smatrala ropstvom, počela da se na određen jedan vrlo onako suptilan način sveti, a otac se počeo braniti na jedan potpuno onako očajan, gotovo divlji način, jer je bio zbog bolesti, izgubio je neke koncepte, odnosno izgubio je percepciju stvarnosti. Znači, mislim da jako podsjeća na ono što se desilo s nama. Mi smo zaboravili kao da je postojala istorija od 50 godina i naravno mnogo duža, ali istorija od 50 godina gdje su se ljudi rađali, školovali, stvarali, umirali, mislim, dešavalo se nešto. Mi smo na čitavu tu istoriju pljunuli i rekli smo da ćemo mi to sve ispočetka. Kad ćemo sve ispočetka, onda se u principu dešava što se dešava i junacima moga filma. Gdje ćeš? Gdje? Čerki. Pa šta ćeš tako rano, sutra ćemo zajedno ići. Vidi, gdje ćeš, rano je, nisi mi pidžamu presukao. Vidi, ti kad naumiš nešto, to mora biti tako, ne može drugčije. Djecu ćeš probuditi, a ona se ubije od rada. Ali ti navreš onako kako si zamislio, mora biti, a tako. Uvijek je tako i bilo.
tako. Hajde. Tako. Čekaj, gdje ćeš u pidžami, vidi kakav si, vidi gdje ćeš na ulicu takav. Šta ti je? Šta ti je? Ej, šta ti je? Nemoj! Nemoj ruku ćeš mi polomiti, Idi. Aj. Idi. Postoje par stvari koje su mene vrlo bitne za taj film. Prije svega što smo uspjeli ga uopšte snimiti, što sam uspio da snimim film. Druga stvar je što sam radio, znači, film u obliku reality showa, tako da je korištenje digitalne opreme bio praktično izbor filma, znači čak ne ni moj, nego jednostavno film je morao da bude snimljen digitalnom tehnikom i što smo uspjeli napraviti jako jeftin film i nadam se ako uspijemo na bilo koji način da taj film prikažemo, znači ako uspijemo završiti, mislim da će to biti veliki podstrek da se takva vrsta projekata, znači projekti koji ovise o ideji i onome što imate u glavi, a ne o vašim težnjama za onim što trebate imati na računu. U principu film košta koliko košta. Jedan scenarij košta toliko, drugi scenarij košta toliko. Ja zaista mislim da bi naši filmovi trebali biti jeftiniji. Ne mislim da su naši filmovi veliko opterećenje za državu, naši filmovi su profitabilni. Znači, Bosna i Hercegovina kao država dobija više para nego što uloži u kinematografiju preko poreza. Ne upustite se u avanturu sa 35 mm koja je već po prirodi stvari skupa, nego okušate se, dobro, Super 8 je nešto što pripada prošlosti, ali sigurno u digitalnoj tehnici koju svako ima. Ja sam vidio stvarno desetine filmova u istočnoj Evropi koji su snimljeni digitalnom tehnikom i zaista ne vidim razloga. Treba znati zašto čovjek izabira 35 mm, zašto se odlučuje na tu neku malo skuplju avanturu, ako mu vizualni identitet filma ne zahtijeva to. S tim da postoji još jedan aspekt, a to je umjetnički izbor digitalne tehnike. Mislim da mi živimo zaista u digitalnom svijetu, posebno ako razgovaramo o urbanom svijetu, to je digitalni svijet. I vizija naša je digitalna vizija, po mom mišljenju. Ono što nas opsjeda kontinuirano, ono što je komunikacija, jeste digitala, odnosno elektronika. I na neki način moj izbor da radim reality show jeste nešto što je način da se približim gledaocu. Jer ljudi sada odlaze na filmove, odlaze u kina, očekujući neke potpuno atraktivne, brze smjene kadrova. Film koji ima ispod 1000 kadrova nije film više. 700, 1000. A to je strašan problem, zato što je 700.000 kadrova jako puno. I ako uzmete film koji traje sat vremena kao moj, koji ima nekih 30-40 kadrova, to je vrlo rizično. I jedini način na koji sam se ja mogao približiti našoj publici jeste digitalna tehnika, odnosno elektronska tehnika televizijska, gdje će ljudi gledaju televiziju onako i bombardovani su tim, potpuno nisu svjesni toga. I upravo zbog načina koji televizija posmatra reklame i sve to, oni očekuju sada iz svakog filma da će dobiti tu dinamiku koju recimo vide na televiziji, a televizija lažno pravi tu dinamiku. Međutim, mislim da je televizija, ja ne vidim razliku, odnosno vidim razliku, možda je prije bilo bolje, između spomenika, marama, kapa iz tog nekog jednoumnog perioda kojeg se svi sjećamo sa jednom teškom nostalgijom zbog toga što nam je svima bilo bolje, i televizora. Znači, televizor je spomenik. To je nova diktatura. Tako da je meni gotovo draže nešto što je bilo ostrašćeno. Meni je mnogo draže jedna ideologija koja je ostrašćena, koja kaže tako je. I nije može nikako biti drugačije jer smo se mi borili za to. Znači, nema racionalnog obrazloženja, nego vam govori vam ostrašćeno o nečemu i onda vi imate mogućnost da to odbijete ili ne odbijete.
Kao što ste imali mogućnost da uđete ili ne uđete u partiju, recimo u vrijeme komunizma koji se smatra ti jednoumnim režimom, ja ga kod nas ne smatram našto jednoumnim, ali nema veze. A vi ovdje nemate izbora nego da uđete u mašinu, nemate izbora nego da ne imate televiziju.